organizaciji Kulturnog centra Zrenjanina u baroknoj sali Gradske kuće održan je multimedijalni muzički program Muzički tonovi iz srpskih starina. Zrenjaninska publika bila je u prilici da kroz 4 kordofona, lautu, gitaru, violinu i čelo uživa u istorijskom, autentičnom tonskom koloritu. Profesor dr. Uroš Stojčinović je autor programa, transkripcije, aranžmana i redakcije svih kompozicija. Publici su predstavljeni jedinstveni muzički zapisi. Nastali su ispod pera uglavnom nepoznatih, kako domaćih, tako i stranih autora. Reč je o muzički obdarenim ljudima koji su tokom 18., 19. i prvih decenija 20. veka posećivali, boravili ili samo prolazili kroz naše prostore i čije su muzičke tvorevine oživljavale ispod prstiju srpskih izvođača. Andrej Jovanić, Uroš Stojčinović, Milena Rajković i Milica Jakšić otkrivali su atmosferu prošlosti kroz savremena izražajna sredstva. Da kažem prvo da je zadovoljstvo biti ponovo u Zrenjaninu, da je na neki način ovo zvanično prvi koncert u ovom ciklusu od 5 koji su zamišljeni po najznačajnijim kulturnim centrima po Srbiji, za kojeg je stalo Ministarstvo kulture i informisanja naše, i da kažem da je meni posebno zadovoljstvo što otprilike u isto vreme, da ne bih bio neprecizan, ali pre tačno 40 godina ja sam prvi put nastupio u Zrenjaninu sa gitarom. Nažalost, vrlo malo je ostalo zapisa autentičnih ispod pera gitarista. Zašto? Pa zato što u to vreme nismo imali pismene ljude, a pogotovo ne ovamo južno od obala Save i Dunava. I kao što znate, ili da podsjetim, Josif Šlezinger, somborski Jevrejin, je prvi došao negde 829. godine na poziv porodice Obrenović da počne da širi muzičku pismenost ovamo u onom, kažem, delu Srbije preko Save i Dunava. Neki dokumenti te vrste izuzetno značajni se pojavljuju polako i meni je drago da smo uspeli da upriličimo i da je bilo razumevanja, kažem, i od strane, pogotovo sadašnjeg Ministarstva kulture i tako dalje, da se to izvede na jednom širom planu. Mi smo počeli prvo od gradova, kao što vidite, manjih, nisu uključeni centri, Novi Sad, Beograd i Niš, ali kasnije će se i oni pridružiti. Ali želja mi je bila da pre svega budu ovi značajni gradovi, kao što znate, i Zrenjanin je jedan od takvih mesta gde je gitara imala i svoje pionire i tako dalje.